大家人拢在关心这乌克兰当时会反攻，不过罗西亚官方直表示，一个武装团体对乌克兰入去罗西亚的贝尔哥罗地地区制造冲突，有8个人受伤。针对着这款讲法，这乌克兰有驳回，也强调罗西亚公民组成的2个武装团体，这是发动攻击的组织。贝尔格罗德地区一间厝顶破几个坑，地面也被毁坏。为远远看去，因看到一栋建筑的不安。俄罗斯官员表示，是乌克兰武装团体越境到这所在制造冲突。当局表示，俄军的超出破坏分子，这冲突也被认为可能是战争以来对俄国领土上大规模的攻击行动。Когда в стране фактически идет война, а сегодня у нас спецоперация перешла в фазу войны, и уже не первый раз в Белгородской, Курской и Брянской областях гремят взрывы и погибают люди. 基辅表示，这代志幕后团体是来自这总部设在乌克兰的俄罗斯民兵组织，自称自由俄罗斯军团。另外一个较少人知影的民兵组织——俄罗斯自由援军，占领俄国领土的行动并无得到证实。自由俄罗斯军团自治的社群媒体表示，已经完全解放边境车阵、柯金卡，警方部队个营到东边的格莱沃隆镇。Где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать дороги в регионах. В диктаторской стране, где за призывы к миру детей разлучают с родителями. 美国甲其他西方国家虽然向乌克兰提供军备，不过也警告明利用这武器对俄国境内发动攻击。战争爆发了后，乌克兰全部否认对俄国领土的攻击，包含俄国机场甲能源设施，甚至是5月进行对克里姆林宫的无人机攻击。目前无清楚这摆是不是俄军战略一部分，也是作为转移注意力的行动。外界了后，乌克兰准备发动这热天反攻，夺回俄军占领的领土。公司新闻恩文宁报道。